Bojana će vam pokazati kako treba vežbati. Dobro jutro svima, evo nas sa vama i ovog jutra. Spremili smo vam nekoliko predloga vežbi sa palicama. Idemo lagano, stanemo u položaj malo šire od čučnja, otvorena stopala, idu kolena u stranu, ramena u stranu i krećemo. Ajmo, idemo dole. Hop i vratim. Lagano radimo, izdah i gore udah. Izdah, udah. Vučem laktove do visine ramena, kolena u stranu, još samo 2. Idemo posljednji put. Odlično. Sada spustimo palicu ispred sebe. Lagano nađemo poziciju da nam je ravnoteža. Krenut ćemo levom, idemo napred, kick, side, u stranu. Ajmo, hop, i vratim nazad. Ide kick i side. Kick i side. Još malo. Vučem koleno visoko ka grudima kada smo u side-u. Još 2. Side, idem posljednji put. Odlično, menjamo nogu. Moramo da budemo simetrični. Kada što radi jedna, mora i druga. Ajmo napred, ide kick. Hop i side. Kick i side. Ajmo još. Još malo. Još samo 2. Side, idem posljednji put u kick i side. Ajmo dalje, Sandra, izvučeš ispred sebe. Ruke jako da zategnemo, idemo u dubok čučanj i krećemo. Idemo dole. Hop i vratim. Dole, pazi da kolena ne prelaze prste stopala. Daleko gluteus od sebe pozadi. Još 4. I 3. Još 2. Odem posljednji put. Odlično. Ajmo sad malo drugačije. Idemo pozadi. Ne spuštam palicu. Ni na leđa, ni na vrat. Idemo gore. Izvučem i vratim. Ide izdah i udah. Čvrsto stomak, pravo leđa. Izvuci gore i vratim. Još samo malo. Još 4. I 3. 2. I izvučem posljednji put. I spustim sada palicu. Okrenut ćemo se da pokažemo tu na leđa. Odlično, ti možeš bočno da se vidi kako treba. Zakačemo za koren šaka. Malo skupim stopala, u širini kukova idemo napred u pretpon. Hop i lagano vratim. Dole izdah i gore udah. Radimo lagano, ne cimamo. Aktiviramo zadnju ložu, blago istežemo. I u isto vrijeme aktiviramo donje mišiće leđa. Držimo pravo leđe, još samo malo. Pogled ispred sebe, vrat u produžetku kičme. Još samo 4. I 3. Još 2. I odemo posljednji put. Odlično. Ispravim se, ide jedan udah. Ajmo sam. Udah. Izvučem gore. Izdah. To je sve od nas za danas. Pozdrav veliki. Ćao.